siyabona i-support ibe inkulu kakhulu. Awubuka le phayili yalamaplastiki sho ukuthi le sinkwa siyathengwa la Mbabane and i-sponsor siyajabula makunjalo. Le ngakusho kula maplastiki the last 8 teams lesesinawo nje nyaka. Khona le ngidawucela ukuthi sikwenze. Kwale Sunday for the preparatory Sunday. Bungemi lokho khona le draw lesitaphindze siyenze Sunday. Lokusho ukuthi kubuthwa amaplastiki ngicela ukuthi sichubeke khona lelo tabe sele team lephindze sitayibala ngalo Sunday ukuthi ichubeke yabutha. Aphandle kwalena vele lesekubonakele ukuthi iyamthatha lo 2000. Khona lebengicelile ukuthi baphathi bami emuva. Ngoba le hype akufuna iphele namuhla. Ufuna siqhubeke sithenge lesinkwa sami SUB kuze up until the Sunday. So ngicela ukuthi kungemi lokuna khona lokuthenga stokuqhubeka siwina. There's something lesitayiwina i-team letayiwina Sunday. Shothi nje the half time besibeke ukuthi half time ye-final nakhona sizakuvala nga-12 emini. Half time ye-final itabe seke-announce leyo team iwina lokhu lengithi indvuku emcubeni lekutawutholakala kule team. So sikungete kule sponsorship bese sifakile la ngoba besikhala lokuthi ma-team atawu bese sekehlise amandla ngoba naku sekuvele kubonakele ukuthi iyakubani kanzi singapha sifisile ukuthi iqhubekele support up until Friday up until Sunday. So siyacela team ukuthi sibatise laba supporters ethu qhubeke athenga isinkwa and sitawuphindze sichamuke nawo lama refuse bag ngalo Sunday siphindze sibale khona laba takuthola laba tawuwina. So ngiloko lengangidlulisa kwanyalo sibonga kakhulu nje ukuthi umsebenzi uzofike la sikhona khona. Ngibona ngene ma organizers HRFA sithi kakhulu ngoba into lesicala lena but kuyabonakala ukuthi going forward nabaphathi enkampanini batawuzama nabo ukuthi next time sibikwenze kube kuphudlwana. So siyabonga kakhulu lapha lokutawudetermine ngile support letawuba khona Sunday. So siyacela nje ukuthi ema supporters amana agcwale kulama venues esitawudlala ku msunduzayo kakhulu ngoba vele ngona la besikho khona la kutawudlalelwa khona lama game. Bathi nje tawuva ke baphathi ukuthi kudlalwa kanjani. So siyabonga kakhulu Mbabane League.